Pami says enti work opeso ka kire say wonu se oba ankran ana oba akra na obehia sa nipa no na adamfo bi chinua na wode ne ye wade nyina na that time na asem yanto nti na wonnim ne ye so wo dra na so woni do ba wo de e kire na abehu se e dra na wo ma wo no eye se wo ne nam ne ye bo din Pamela na obi ehun se Pamela adamfo nie but abra ukon so hwem na nie ma din ni ma ya to wo no ena hu se sa ewiase asem to a ena ye hu nipa odo says men person make us menu me ho ba masua bibi what sua bibi okay say ye share me ne fa na fo no wa ye bibi ama me me so ma ye bibi ama no ye nyina ya boaboa ye ho nti no masua bibi yes masua bibi bebre efrim okay masua bibi bebre efrim okay it is any pan wo ba no de apache ba ni problem ni problem ba wa kire me ade na mesumesua nti no wa ma me hu kwan asese mefa so na ye den esan wa ma na ate asese nipa ni ubetimi atena obetro so odo by it to be permanent it to be temporary asem to wa na be hu say nye permanent say obetimi ja ho akọ and as susu rely on nipa okay yeah reliable on people when you say anything can happen obi ja ho akọ oji nipa di biem debi onji nipa di debi nyamete ase me papa e ba chawa daroma brem mame papa fire oti woni na se wani ase atata ni so but onyamete ase okay and then I don't from here papa adenti na ye ono wonim say ye okay ni say hunti ya so busa na bibi say o say na dan from tama o ye niema basa wo social media and no all time na chi wo free social media ni mo fia wo sua de a wo pese ba dan from sa na ko say bia tama problem to na dan from sa atwe be na kan dan from betimi asa atwe na ko problem ni mo biem edu ba bia tanfo bi wa ne ho hia yeah because esuma ma wo kan ya so mfa so enti menusu na wo su no menti ase although wako pensimu but a very good pa okay e woda na down for no de na famu eno na ama wo hu sane ya blabote chana no me pacho you inse ne ba for guys say me nkoyi oh inti no man yini mu na no ena we nyina start by that down for no oba na ba ma oba enti nyinsen ne ba ye no ono wo ba ane okay yeah ono de wo ba yeah ono timi fa telephone e frɛ ne ba ana wotimi frɛ ne ba but wo de yeah koyigu nti no man peninsula you disappointed wow yeah or you very disappointed or discouraging me na hey se woni wi on na uja wi no ma uko wi fo ni ma e wo treatment o mo de wo fam ene won sakra da na won pese obesesa da what ya say ntina make say wa farmer ne musu no osu na ye bet me hu say eye sesi ye nti obusa na de bi manage pa wo say on time na mum osua de nti obe pan che okola wa de ball na be che no ebia wanfa na nko wie man konye adamfo ne be kwa akodu ni wuda ama ebia na bla ball okola no enti mi nu ba bi mpempen so a wa de wadui nti de na adamfo ne ye no mi mom de eye do bia Judas Iscariot wa yade se wanyi Yesu ama anka Yesu engu ama meje odo nti di atwe ne beba de be nam so aba no wonue aha bet Judas Iscariot so wa bomoden kakra se wa me Yesu ama anka bia o mewu e ma meje ye nkwa na Yesu na kase ebe kuni dada bet ono ne ma ne ba ntem enti afoto ben e na wode be ma namafo a ye donamfo e kyen ye busua ene youth na yaba no enamfo sem okay me ye course say mu afoto kase ne say adamfo enye esan ye okay yes because Osha Jonathan David adamfo na adamfo ne yini fro wo okay ye nyina we su nka say oni wadamfo bi tia ene ne ntem kote ye kasa adamfo bi aboa obi sin nua ane enua adamfo bi so adi obi bone sin nua nti adamfo ne ye
and ebi so nya na mom no fa danfo na hu sa de wi a wo tu fo niema wo ne ukọ no emwa na watwe ho me me wo ba danfo beju ba bi na nka wo sesame wow not in a bonus mpacha wo it's like Nako yama so mafia David nya sabi okay onso oba me nchen na wa hyeche na wo ye no yo bi eju ba bi no me so me si acha mpesa me so koto che ni bi na me hye that's how we guy you because they call social TikTok Adam force send the papa yeah we betimi ni wa bo obi ene ya na osesan wadwen yeah utimi si Adam for no mu di nkomo fun one take one show nso ya be one say won so start say obi evu bi Adam for de ye pa Bible so de wo bo nyansa ni a wo nyansa yeah ebi nye nti ono ne de no okosi Adam for a onye ma no be me as onyame nipa no okosi Adamfo a onye ma no because Adamfo se koto nyinsen tugu what you say Adamfo a bibi to wa yi wa ma very good next akosi Adamfo onye but me hu ni say e nyame ana fa ne so e yes ade no yeah and say we hwehwe made ama won say o be ye wie amane to kristoni a aye boa o aye bi mpa mane amane ye pa okay the answer de so sen won eto na mu mama ne eto a e ma wani da ho usua de wo hwe ne ma bebli nti mi hu obi no okwa mane ma mi bu ne sen sofo a obi a won kwa mane ma djuma mu ye obi nto amane mu da mi bu no be mi mu ne sen obi a wakwa mane mu wo se wakwa mane mu pa mi gusukuru ekom o wa firi ma fi mi gusukuru na firi mo Yesu wa firi ma fi won komu biem nti wo sa na wagina ti so obi ba foforo na utu ni fo a afa wale en wadwuma ho a unyim kwan ya befa so atu ni fo osofo a wahwe aseda ana otimi tufu a utimi ye powerful nti obrabo no di abrabo bona chi aba nti ochi obi tino na otu ni fo na danfo ho a ono obe kasa manipa ko no ebe to na akoma so ebi na ye nna no yesua ne ne no nti me hu nsa na danfo ya me ko so nhira wate but nyame gusu de wo ye adwuma amen nyame gusu de wo ye adwuma adamfo na boa na adamfo le fe ne sai Mrs. Daddy Onyum no so ye de ye nim na ja ye so esiana ya ko fa money any ogusu ne kasa de no block you esiana ni akoma ni ya akoma ni she's trying to find her way to get back to my life but ya uko mu na won pene de so oba na unim so obetwe akomu de ya hu hia so obetimi afa because I think so say what dream we be to extend say I say why more mature more presentable I say why unique so what be akowani number so then na no mo ye nti o so onyinyin nsa ningu na mo ye dan no mo ye dan to say papa o se na danfo nsi mo nyinyin nsa ningu unsa omo wale omo nyimo omo yigu no omo reason tia o say lesbian na na say no mo ye den say papa cheche oh de bi enye lesbian sam Pamela de ontimi nye lesbian that's a very good girl no ye pese wakasa wakofa wasem aba so mo ye den say papa na danfo no o say no wo sua na wade ana wonyim wo se onyingu ede bla na no omo bua wo se onyintimi mpiepie bio ti pie bai mo na mo koye den say onyima wa lucky papa I say o pie club nti pie no nse o pie mi se se am pie mi okay say futu ye club sometimes ye gi ani beach ni ade na nyanyem so a eno ano ntimi nko ba bia ena ebe san be say ade so no mom na obesu so mi nti na san hwe that side ni so a ene na ehu yi nipa bi ekobra pie ni club level ni safi what you say okay say papa once in the while say uguso kwa na we there be like hey papa I don't have fantasy say obenyim 9 months abaya na watu bibia na so de bibia to wo say there be o me pese me moving forward e pese me nya ba hey papa nya easy o 9 months na awon kura papa nya easy but no party ma Pamela into sa club no mate be minima di patin po mo ye ho okay ndi ka pese ye hu ni ma ya fa nko na nka ko hwe Debi e bi pacho club na am ko ye dan because mate to be honest say ya omo ko sa Debi so the wakobi experience is the best teacher the wakobi net yanti club na ye omo ko ye dan because me mete club wa je si me timi say obi me pacho oba bi gina wo na ba ma bi aba no abefa na akọ empaso club de mi nim ne say eye ni je kono wakosa
kodi asa ko no nsa kakra so ebi o ha ebi a shisha kakra shisha na kakra ya se de twe no ase na ya na aja wo ba se shisha de minu ya no menye so club na ase asa so obo ho na ni ji asa ho ko ni page crown say won ko ba bia no asa kakra ntimi pa cho e asa asa weni na ba asa de so onyim kra betimi asa na nti no onyim ya na nkopese papa no mama asa bi o wa say etirem na yewu tie na kola bi ko club a wo hu say esei ne ye wo papa oboni o na ye yi afi ana pa me mebo because asanko ade a opinfo nsa na opinfo di asa nti no wo se enye sa ne ma ni nyina no enye asanye ni tunufo wono ma me ntam to say oh yeah okay enye sa asanye but ye twisisa wo okay environment bia is not good to na sisa kra dey okay papa say shisha dey me na minim very good okay shisha ne shisha ne sa ade no asa nsuo ne gum ne ya twi okay omo twen ana papa ye ndwen minim okay papa de chire we ye be sa George wo am sir